Assalamualaikum. Ini saya nak masak bihun, tapi just ada bawang merah, bawang putih, belacan, cili bog, kicap, gula, garam, ajinomoto. Sos pun saya tak guna sebab saya dah guna cili bog. Nampak macam tak ada apa kan, tak ada sayur, tak ada daging, tak ada ayam, tapi tak apa. Kita yang boleh adjust dia bagi sedap. Okay guys, bagi saya kalau tak ada apa kalau tak cukup bahan tak boleh nak masak bihun kan. Boleh je